Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Badiripotlana ba na le bokgoni jo bo fetang jwa baokamedi bagolo kwa dimasepaleng dingwe tsa Northwest. Mo go tse dingwe, mmelaelwa o tlhotse a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya polao. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Mokhuduthamaga wa puso ya kgolagano, bonno jwa batho le merero ya setso wa Northwest Oageng Molapisi o kaile fa ba tlisa ditsereganyo tse di botlhokwa tse di ikaeletseng go tokafatsa maemo a bommasepala ka kakaretso le go tokafatsa tlamelo ya ditirelo ka mo go kgethegileng. Molapisi a re ba na le kokoano ya go thusa ka ditirelo e nang le mosola le mmasepala wa selegae wa Ditsobotla o neng o le mo tsietsing. O ne a tswelela ka gore go na le dikgwetlho kwa mmasepaleng mme a dumela gore o dirile ditlhogo tsa dikgang go feta mmasepala mongwe le mongwe mo porofenseng. Ga re tswelela pele ka tsa mono porofenseng, monna wa dingwaga di le 39 o tlhotse a tlhageletse fa pele ga kgotlatshekelo ya magiseterata ya Klerksdorp gompieno ka molato wa polao ya lekgarebe la gagwe. Mmelaelwa o ne a tshwarwa mo letsatsing la maabane maitsiboa moraga gore go amogelwe tshedimosetso ka ga kwa a neng a le teng kwa Joburton. Sebueledi sa sepodisi mo Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. Reports suggest that police were summoned to a murder scene earlier on Monday, the 10th of February, where Hati's lifeless body was found in Extension 13. It is suspected that the victim was suffocated to death. She was declared dead on the scene by Emergency and Medical Rescue Services. The acting Provincial Police Commissioner, Major General Patrick Asaneng, has once more requested couples to resolve their differences peacefully rather than resorting to violence, and to seek professional assistance from social workers and other professionals to avoid sad situations like this one. Re diwetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Puso ya Aforika Borwa e netefaditse gore e tsamaisa ka tsela e tlotlegang masole a 14 a SANDF a tlhokafaletseng kwa Democratic Republic of Congo. Moletlo wa go neelana ka masalela a bone o tlhotse o tshwaretse kwa Swartkop kwa Centurion mme wa latelwa ke tirelo ya segopotso go batlotla. Moporesidente Cyril Ramaphosa o totobaditse gore go nne le malatsi a le 7 a khutsafalo mme folaga ya bosetšhaba e tla nna e lebile kwa tlase go bontsha tlotlo go bagaka bano. Dikutlafa tsa bosetšhaba mme re tswela pele ka tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente wa naga ya Russia Vladimir Putin le moporesidente wa US Donald Trump ba buile mo e ka nnang ura le halofo maabane mme ba dumelana ka go kopana. Kremlin e kaile fa e le lekgetlho la ntlha Putin a kopana ka tlhamalalo le moporesidente wa US fa e sale ka Tlhakole wa 2022. Go ya ka sebueledi sa Kremlin, Dmitry Peskov, Putin le Trump ba ne ba bua ka Middle East, dikamano tsa dinaga tse pedi, Ukraine le go fetola ga bagolegwa magareng ga Washington le Moscow. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. Sasol e ne ya itlhokomolosa go ntshiwa mo MSCI South Africa Index moraga dipholo tsa tshekatsheko ya kotara tse di phasaladitsweng ke MSCI fa Tlhakole a na tlhola malatsi a le 11. Tlhwatlhwa ya dikuno tsa setlamo e ne ya wela kwa tlase ga diranta di le 28 mo dibekeng tse di fetileng fa go ne go na le matshwenyego a gore e ka nna ya tlosiwa mo index. Dikuno tsa Sasol di kgaratlhetse go boa di nna le maatla gape di tswaletse kwa godimo ga diranta di le 100 gangwe fela mo dikgweding tse 3 tse di fetileng. Re diwetsa fa tsa kgwebo mme re tsena mo go tsa metshameko.
United Rugby Championship URC e simolola gape ka motshameko o tletseng wa mafelo a beke ano. Mo Aforika Borwa go tla lebelela thata dikgaisano tse di magareng ga Lions le Stormers ga mmogo le motshameko o lebeletsweng thata magareng ga Bulls le Sharks. Bulls e leng ya boraro mo maemong a URC e tla lebana le Sharks e leng ya bone mo kgaisanong e botlhokwa mo mafelong a beke ano. Kick-off kwa Pretoria ke ka ura ya 5 mantsiboa ka moso morago go thulana ga maloba ga Lions le Stormers ka metsotso e le 3 morago ura ya 2. Ga re tswela pele ka tsa metshameko, Mohamed Rizwan le Salman Aha ba ne ba dira makgolo a dingwaga a gakgamatsang ba lebisa kwa gwareng Pakistan e fenye Aforika Borwa ka mawelana a le 6 kwa Karachi ka Laboraro. Rizwan o ne a tshameka karolo e botlhokwa mo go lateleng Pakistan ka katlego mo metshamekong ya boditšhabatšhaba ya letsatsi le le lengwe, a dira maduo a kgatlhisang a le 122 fa setlhopha se ne se fitlhelela palogotlhe ya 353. Pakistan e tla gaisana le New Zealand ka moso. Tla jaanong re di wetse ka tseo di tlhomileng kwa setlhoeng. Badiripotlana ba na le bokgoni jo bo fetang jwa baokamedi bagolo kwa dimmasepaleng dingwe tsa Northwest. Mo go tse dingwe, mmelaelwa o tlhotse a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka ntlha ya polao. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhelela re kopana gape mo nakong e tlang ke o tshepile mokate, motho eso sala sentle.